Dobro večer ljudi, dobro došli u naš novi video. Evo samo da vam se javim da će tempo izbacivanja videa sa konkretnom tematikom videa o životu u Sloveniji, o pravilima u Sloveniji ove sedmice nažalost neće biti moguće izvesti. U pitanju je da ove sedmice mi je malo radno vrijeme, malo drugačije nego inače. I nažalost neću imati vremena da spremim neku temu, jer za temu ipak treba malo više odvojiti vremena, znači da se spremi tema, da se obradi tema, da se snimi video, da se izedituje video, da se naloži video na YouTube i to znači treba za neku konkretnu temu treba nekih otprilike 4 sata, 4,5 sata da bi to izgledalo onako pristojno i da bi se pokupili svi detalji iz teme. Ja ne želim površno da obrađujem teme, znači vidjeli ste iz prethodnih videoklipova da kad obrađujem temu da je obrađujem detaljno i tako da ne želim površno da je obrađujem i tako da ćemo probati ove sedmice snimati ovako malo kraće videoklipove gdje ću ovako poslije posla, evo sad je, koliko je sad sati, evo ga, evo ne znam jel vidite, 6:49, znači ja sam prije 10 minuta izašao s posla, idem kući, znači dok dođem kući bit će 7, skuvat ću kafu i tako probat ću vam znači ukazati mogućnost da vas neko tu, kako se narodski kaže, prevesla i kako to da riješite. Evo vidite iz naslova videa šta je današnja tema, pa idem kući skuhat kafu pa ćemo malo i popričati na tu temu. A vi ako ste prvi put na kanalu i ako prvi put gledate naš kanal, zapratite naš kanal i vi svi koji gledate ovaj video stavite jedan like na ovaj video i ako želite da vam stiže obavijest kad izbacimo novi video, stisnite to zvonce pored tog dugmeta zaprati, subscribe ili kako već piše. Pa eto idem kući skuvat kafu pa se čujemo. Evo ljudi, stigao sam kući, ja se izvinjavam evo i zbog frizure i zbog ovakvog mog izdanja možda malo umornog, skuvali smo kafu. Evo pa ćemo sad popričati o ovoj temi, znači koja me jako zabrinula. U zadnje vrijeme dosta mi se javlja ljudi u komentare ispod videa i pogotovo u inbox na Instagram i na Facebook grupu gdje linkove možete naći dole u opisu videa. Znači sa pitanjem da li sam obavezan poslodavcu plaćati za izradu radne dozvole ili poslodavac me uslovljava da radim prekovremene sate da bi otplatio radnu dozvolu. Naravno ti prekovremene sate on uzima sebi u konto izrade dozvole. Ili toliko i toliko, evo konkretan primjer ću navesti gdje par njih mi se javilo gdje im konkretno poslodavac kaže da je za izradu njihove radne dozvole morao uložiti 2000 eura i da oni to kroz rad ili kroz otplatu moraju njemu nadoknaditi, što je apsolutno protivzakonito. Evo konkretno ću vam iznijeti cifru koju poslodavac treba izdvojiti da bi vam napravio radnu dozvolu. Pošto mu je potrebna radna snaga, poslodavac je dužan snositi troškove izrade radne dozvole koja iznosi ne 2000 eura, ljudi pazite se šta vam pričaju. Znači otišao sam na zvaničnu stranicu i vidio koliko tačno košta, a od tih nekih velikih gazda volio bi da me demantuju sa konkretnim dokazima. Znači izrada radne dozvole za Republiku Sloveniju košta 354 eura i 7 centi za sve papire. Znači nemojte ljudi da vas manipulišu i da vam mažu oči da košta
2000 eura, 3000 eura, 500 eura, 800 eura, znači izrada radne dozvole košta 354 eura i 7 centi. I poslodavac vam ne smije to naplatiti. Znači, to je njegova dužnost i to je njegov trošak. Vaš mogući trošak može biti, znači, izrada vize koja vam košta 50 eura. To je moguć vaš trošak koji prilikom podnošenja zahtjeva morate platiti. U slučaju da firma ne snosi te troškove. Ili ako ulažete za stalne papire, za stalni boravak, znači to vas košta nekih oko 90 eura. I znači dobro obratite pažnju na to i ukažite tim velikim gazdama da znate i vi koliko šta košta, da vas ne mogu praviti budale i da vas ne mogu ucjenjivati sa tim nekim ciframa. Jer ste vi primorani za njih raditi prvu godinu i oni će vama bubnuti cifru 2000 eura, znači on će 1650 eura staviti u džep, a vi ćete ostaviti svoju kičmu za tu prvu vizu. Znači ne dajte se ljudi manipulisati i ne dajte nikom da vas prave budalom. Nebitno koji to gazda bio, da li bio naš gazda ili bio tu Slovenac gazda ili nebitno ko, Pakistanac, Afganistanac, nebitno ko bio, ne dajte se i ne dajte da vas prave budalom. Također još šta želim da dodam u ovom videu, sve pare koje poslodavac uplati na vaš račun vi mu niste dužni vraćati. I ne sklapajte neke dogovore da ćete neke razlike, da će on vama uplaćivati više, a da mu vraćate keš na ruke, što se pogotovo kod tih posrednika pri zapošljavanju dešava. Ne pristajte znači na to da vama on kao nakazuje više para, a da vi njemu to u kešu vraćate, da vi podignete te pare sa bankomata i da mu vraćate. To je nezakonita radnja. Nekih provjerenih informacija imam dojavu da bi se to moglo u skorije vrijeme i znatno pooštriti taj zakon i da će se krenuti u provjere, gdje u tom slučaju možete i vi kao radnik snositi odgovornost, a i također i poslodavac. Još jednom da napomenem i što sam napominjao već u dosta videa unazad koji možete pogledat, znači da napominjem, svaki poslodavac u Sloveniji je dužan isplatiti regres. Ne pristajte pod svaku cijenu da vam napravi radnu i boravišnu dozvolu, jer ljudi dovoljno je posla i ima poštenih ljudi koji pošteno isplaćuju svoje radnike, koji pošteno znaju i platiti radnika, tako da kod tih velikih gazda koji gledaju samo kako će premuntati državu, kako će zezniti radnika, kako će zezniti sistem, znači od njih bježite glavom bez obzira. Radije čekajte kod kuće mjesec, 2, 3 dana dok ne nađete pravog čovjeka, dok ne nađete poštenog čovjeka, nego pristajati na svakakve ponude. I još jedna stvar, znači ne pristajte na to da vam dio plate isplaćuju na banku, a dio plate da vam isplaćuju u kešu na kovertu. Isto tako nemojte pristajati na to, jer faktički njemu ako zagusti, ako mu nešto se okrene u glavi, on te pare koje vama treba isplatiti u koverti, znači apsolutno ne mora isplatiti, ne mora ih isplatiti u zakonskom roku ili ne mora ih isplatiti nikako. Zašto to kažem, ne mora ih isplatiti? Iz tog razloga zato što vi nemate nigdje pismeni dokaz sa pečatom, sa potpisom da on to vama mora nakazivati na ruke, isplaćivati na ruke. I sve što nije navedeno u ugovoru, što nije ovjereno, što nije pečatirano od strane firme i potpisano,
on vama to ne mora ispoštovati. Također i vi se morate držati ugovora i kako ste se dogovorili po ugovoru, šta je napisano po ugovoru, toga se morate pridržavati. Ovo sve ostali usmeni dogovori i ostale neke usmene manipulacije apsolutno ne dolaze u obzir. Eto ljudi, to bi bilo to od ovog današnjeg kratkog videa. Nadam se da vam je koliko toliko bio koristan, pa se mi onda vidimo sutra u novom videu sa još jednom vrlo važnom situacijom na koju trebate obratiti pažnju. Pa eto, ako vas zanima i ako želite, ostanite na kanalu, zapratite naš kanal, lajkujte video i ako želite da vam stigne obavijest za sljedeće videe, stisnite to zvonce kraj tog dugmeta, zaprati, subscribe, pretplati se, uglavnom sve je besplatno, pa se mi onda vidimo i čujemo sutra u novom videu. A do sutra, lijep pozdrav svima, ćao!